A kaj mi tu radimo? Čekaj, šta je ovo? Stani, gdje smo mi? Stani. Pa ne Gdje se guraj! nalazi? Pa tu nema Šta je ovo? Nemoj da si me oborio dole, ne do ti Bog, dragi. Šta je ovo? Gdje smo mi? Da li nam neki kovčeg? Gle ovo, da li nam kokoške, da li nam svinje... Bog te... Dali nam jednu lubencu da jedemo, jebeli im sjeme u piču. Da vidimo ovdje gore. Znaš što to znači? Ja ću desno, ti lijevo. Ne, morat ćemo jedno na drugo. Bolje će. Dobro, kaj je ovo dolje, Bog te? Šta je to dobro? Jebo mamu. Zombi! Bježi, čuje mi, bježi gore. Šta mene ostavljaš? Mene si nogama pricnuo. Čekaj, ajmo mi ovdje izaći van, kroz zid. Pa to da mi je jedini izlaz. Pa mislim, ima i ovaj izlaz tamo. Moramo demolirati. Nemoj ga više. Dobro. Ima tamo ona lava i ono sranje, ima dirt, to tu. Ajde da to tu stavimo. Evo tebi ovo da ja ovo ne bi slučajno place'o mene strah, ja ne znam to napraviti. Joj, Čekaj. Nećemo, a to za drvo, da, za sapling. Da. Ma dobro, daj pa stavi taj sapling, ajde. Da. A glupo za drvence. Neću rušit kuću, aj. Možemo je rušit ako nam bude trebalo na drve. Znaš kako, trebamo srušit 4 loga s nje, tako da ruši. Moramo pazit kada ono drvo izraste da dobijemo još jedan sapling. Ako ne dobijemo onda smo ga... Imam dosta. Dobro. Čekaj, di je crafting. Znači, trebaju mi tikovi i pickaxe nam treba. Evo, imam pickaxe. Aj dole namajnaj kamena. Ne, hoću ga... Da, 4. Ide 4 u liniju, koliko se ja sjećam. Jebo mamu. Zamalo da mi umreš. Šta ću ja onda, morao bi se baciti. Pa movemo fishing rodove. Ravno sam na Iron sletil. Treba nam kameni. Imaš kamen. Evo ti stikovi. Baci. Evo ti kamen. Evo ti sve ovo da ne crknem dolje. Stavi u čest. Hvala ljubim. Dobro. Da napravim kameni pickaxe. Ma napravi. Dobro. Vrate mi. A ko je nas tu? Ja zadnjeg što se sjećam, ja sam bio s onim Milančetom u kući i on bacio neku rakiju. Da, zadnje što se i ja sjećam, bili smo izašli s Milančetom i neko nas je napao. Ja neku rakiju pio s njim. Ja zadnjeg se to sjećam. Ja pio sok od lubenci. Znaš koliko ih ima tu? Daj meni kamen, jel ti? Ma ne, zapravo ne. Neće ovaj nama metal da iskopa. Aj čuvaj sve ove stvari, aj čuvaj ovo. Daj čuvaj ovo. Jebate, taj čovjek dobro osvijetli. Generoni, ima spavner! Ili su stavili... Ili su stavili za trolanje. Ili ima spavner ili su stavili... Dani, zak se ja tu spavno? Znaš koliko skeletona i svega? Pazi se, ne. Ovo je preopasno, ne znamo gdje se nalazi. Gle tamo. Da, vidim. Čekaj, valjda će me sad dobro spavnat, jebo ga, ja. Ali kad umrem, dobro me sad. Drži, ne gledaj to, mene strah, iskreno. Slušaj šta ćemo, drži kamena. Evo ti kamen, ovaj iron moramo... Odo dole, trebamo ga ispeći, trebamo napraviti pećnicu. Sad ću ja ima dijamanata 100%, ne bi oni nas bez dijamanata ostavili. Ja sam iron metnuo skroz gore u spavaću sobu, u pećnicu. Pazi ovdje kad budeš silazio, napravio sam rupe. Ima i rupa, možemo se komotno sruš dole.
Daj dođi vamo, daj mi drveni pikeks, daj mi ono kaj sam ti bacio. O, merci. Ajde, Aha, ajmo tu gore. zvoli. To. Dobro. Daj ono da Čekaj, nam otvori ima- cobblestone generatore oknem. Evo ti peć, evo ti peć, evo A ti ima peć. gore ovdje možemo. dve, ima gore dve. Super, evo ti evo ti kameni pik. To. Daj mi onu lavu, aha tu je. E sad. Tu je sve u... Daj Da, mi tu je torč, sve daj mi u... jedan torč. Baš imam jedan torč, kako si znao. A pa valjda dobiš, valjda logično. Valjda dobiš. Valjda ga srušim, jel da? Otkud ti tamo sad odjednom? What the fuck? A ovo vodi na istu. Da. Meni je sve ovo čudno šta je Milanče napravio s nama. Gdje se nalazimo? Šta je ovo mjesto? Mene I ovo majke mi kurac. A meni je ovo nešto poznato, a tebi? Ko da sam... poznato mi znam. Ne ko da sam Ko da gledao, smo nego bili. ko da sam gledao bolan. Ma nismo, čini ti se. Ja se teleportujem, vidim dvojicu tebe. Ček da nešto provjerim samo. Vidim dvojicu tebe. Mogu da ti bježi. Kaj je bilo? Moli, Šta sam... kak si tamo? Ma malo sam se duplivao, to tak ide. Napravit ću, ajde. Nemam... trebam jedan ovo. Evo, skopat ću jedan cobblestone, treba mi za sreću. Onda nešto napravim. Da napravim jednu sjekeru, da se možemo braniti ako nas napadnu ovi demoni. Pazi, kako to ide, stani. Ubo sam Bravo. ga. Čekaj, iskopao si, dobro je, lijepo. Beautiful. Lijepo, sviđa mi se. I sad to tako držić, moramo to pretvoriti u zemlju. Imamo ovdje malo zemlje, sad ću ja nama to. Treba i sleba Možda sad. Da, napravio sam, evo, sad ćemo mi to da... Jeboti, gle šta i dolje ima. Znam, pazi, nema da te ubiju. Ako nas ubiju, onda smo ga... Dolje treba ići samo sa ovim mačem i to je to. To tek kad mu drveta imali. A što ovo drvo ne raste? Možda mu treba prostora još. Ma nemoj to... Moramo štedit taj dirt. Ma nemamo dirta jebo ga ja. Imamo 40, a ništa, ja ću da stavim ovo žalje. Valjda će biti dolje još stvari, pa treba nam enchanting table, trebaju nam stvari jebojte. Mene ovo malo plaši, gdje smo? Gdje se nalazimo? Šta je? Te ovo nemoj uopće uši dok nemamo mača. Gle ovo. Gdje? Tu ih sve Odakle možeš ti? vidjeti. Gle koliko ih je. Bješ. Samo da se ne probiju da dođu do nas i sigurni. Sve dok su tamo na onom otoku, nismo dobro. A gle tu dolje se može ići 100%. Gdje kad si Pa gladan, moramo se s lebovima kad si gladan nemoj biti glup ko Milanče da jedeš, nego sam se baci u vodu. Ja mislim da, znaš šta možemo, čekaj, od ovog melona možemo napraviti sjemenku, možemo imati lubencu za hranu, hoćeš to da napravimo sad? A možemo, joj gore zombi, to je sjebano, i skeletoni. Da pretvorimo lubenicu u hranu. Ne treba. Mislim u sjemenku, ali ne vezaj, bude ovako. Ok, budem pikin. Možeš ja baciti u vodu. Znaš šta bi ja sad napravio ovdje? Jednu malu farmu za svaki slučaj da ovdje imamo. Brate, samo me hitilo u void, meni je ovo sve nešto čudno. Sad sam... Imamo li možda...
Na krovu kuće sam, Pazi se, Mehmede. Ovako, zato kad majnaš da gledaš u drvo i onda da ne bi, znaš, Pa da to i to tako, a. Ma neće, zašto ti se plisat kamen i ne može. Kradi, lopave jedan. Te sad ubijem. Čekaj, imam ovdje, ajde ovu lubenicu ću da pretvarim u sjemen, da znaš. Pa čekaj, pa imamo mi dolje ugljena. A čekaj, a kak ćemo mi obsidijan naći? Pa, valjda ima ovdje, kad se builda dalje. A ne, realno, ako bi mogli ići u pakao, to znači da bi mogli imat puno stvari. A ne, No. a meni je ovo čudno, meni ovo ne izgleda ko ovo danas. Ko da je ovo staro nešto, nije novo. Da, znam na šta misliš, znam, čini ti se reći negdje. Gle kako ova pečnica izgleda, pa ja takvu pečnicu nisam vidio godinama. Moj sinko, to su naše babe koristile kad su pravile pitu i tako. Pa to je istina. Hoće to drvo izrasti ili mi moramo nastaviti ga ovu kuću? Mislim da bi trebalo proširiti, ja sam tamo napravio farmu, ali moram da napravim. Znaš kako? Odo ja vidjeti su ovi nama debili dolje nešto ostavili. Moj sinko, nije ovo lagan. Da vidimo. Evo, napravio sam model bencu. Slušaj me, Sven. Slušaj me ti. Sven, šta radiš tu? Šta ubijaš? Idem dolje pokupit, idem dolje kosti pokupit. Ti probaj ovdje iskopat neke stepenice, nešto. Znaš kako, treba 4 bloka će mi trebat. Aj, ubit će me Spiderman. Uzet ću Spiderman me ubija, ja bježim. Jesi spreman, ja se dolje bacam. Enderman nam je na ostrvu, mene je strah. Šta radiš, ode nam kabel. Danis, pomagaj, Čeki, doći spasit. 15 kostiju. Ja ću te spasit. Tu iskopaj mi 2 bloka, penji se gore. Ne! Šta nisi rekao? Aj, šta me puče ko granat. Tu si 2 bloka trebao iskopat. Pokušao sam, ali me pukao. Joj, gdje sam ja sad? Jesam ovdje kod tebe? Mogu ručno da pokušam, hoćeš? Ma ja već kopam ručno. Jebem ti majku! Šuti, imam 15 kostiju, bit će drveta, to je bitno. Mić se. Kako ćemo se popiti? Lava! Gdje? Šta? Ja mislim da bi se ti trebao bacit u Void, pa da te možda na drugom mjestu spavna. Gledaj me. Zbogom. Daj! Joj, što me boli ovo. Oj, granata me pukla. Puklo me zombi. Ti me pukao, creeper me pukao. Kako te nije stid da me ubijaš? I sad me spona u Voidu. Spona me u Voidu. Molim te, me spona na nekom dobrom mjestu. Da ti nisi onaj krevet dirao možda, a? I sad ono mene samo u Voidu spavna. I zašto se ovo događa? To. Pa ga dobar. Pazi. Ma bježite, mogu ja protiv dvojice, nije problem. Znaš kako, daj mi cobblestone, treba mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cobblestona. Imaš ovdje u chestu. Pa, gdje si ti da dođem? Tu sam dolje, kosti imam, 15 kostiju. Pazi pauk! Evo ti pikeks! Ne, nemoj pas! Ne! Tu imaju zombi!
Ne, pa ne kopaj tu, trebao si cobblestone uzet sa sobom. Evo! Daj. Evo ovako! Moram ovako. Popni se, čekaj. Ajde. Čekaj. Kopaj, kopaj. Evo ovako, evo ovdje možeš ovako. Znači imamo 2 stringa. Možda možemo pecat ako neki u vodu uspijemo nabaviti. Ostao sam na srce i pol, ja sam jako loše sad. Bolestan sam. Moram malo kamena iskopat. Imamo 45 bone meala. Moram ovo drvo, sveki moraš ovo drvo da oplodiš. To! To može. Spas. Evo se kićem ubojit. Nemoj sam stvarno. Ups. Šalim se. To dobro me spavnalo. Zašto je ovo ovako napnito? Šta pade sa drveta? Evo ga, imamo. Odmah ga posadi ga odmah. Tu je. Još kad bi jedan dali da možemo. Evo tu. Onda bi bilo mnogo lakše sa 2 drveta. To, evo ga. Idi negdje malo dalje od ovog. Ma ne, nek bude blizu pa da ono veliko bude. Ovdje ga, evo ovdje je suđeno za njega. Dobro, onda mi ovaj dirt ne treba. Pa mi moramo na dirt spazit. Dobili smo, evo drveta, ja ću to odmah pretvoriti u logove. Imaš li još bone meala? Evo uzet ću 3, samo da vidimo će vjerojatno u lubenci ovdje. Znaš koliko imam saplinga? Evo ga, imamo lubencu sveki, imamo ovo od lubence. Nemoj slučajno da srušiš ovo. Ako ovo srušiš hrana oči. Da, bukvalno onda ćemo samo meso imat. Šta sad, imamo ovdje ogradu, znači moramo napraviti farmu novu. Ostali smo od jednog drta. Bio postavljen ovdje ispred, ja ga iskopao slučajno. Gdje? Dobro. Pa mogu ja tu drvo staviti, što mi ne znam. Evo. Ljudi moji, mi ovo već 17 minuta snimamo. Ništa, ja ću napraviti, da napravim slebove za... Iskreno ljudi, što god vas zanima vidjet ćete u idućoj epizodi, tako da preporučujem vam da odete na iduću epizodu. Nadam da se ova epizoda svidjela, pogledajte neki video od ovih ponuđenih ovdje, a mi zvijemo po sljedećoj epizodi i do tada, čao, lijep pozdrav, pusa, bok.